Ibi byiza muri iki gitondo mwe mukomeje kudukurikira kuri tariki ya 20 ukwezi kwa gatanu 2026 mudukurikiye muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro byacu. Reka rero mbabwire ko ni inkuru ikomeye cyane kandi izindutse muri iki gitondo kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ufungiye muri gereza ya Nyarugenge herereye mu murenge wa Mageragere. Iyi nkuru mbere ko nyigarukaho reka mbanze mbahe incamake y'amakuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya. Duhere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mabwire kwitwa Costa Mutamba ufunzwe yihanangirije urukiko rwamuhamagaje. Costa Mutamba ubaye minisitiri w'ubutabera wa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva muri 24 kugeza 25 yanangirije urukiko rw'ubujurire rwa Kinshasa rwamuhamagaje kugira ngo atange ubuhamya kwinyerezwa ry'umutungo. Tariki ya 2 Nzeri 2025 urukiko rusesa imanza rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo rwahamije Costa Mutamba icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika rumutegeka kuyasubiza mu kigega cya leta ndetse no kumara imyaka igera kuri 3 gukora imirimo ifitiye igihugu akamaro. Costa Mutamba agikatirwa yoherejwe abashinzwe umutekano kugira ngo bamute muri yombi, ariko we akomeza kuvuga ko arengana, asobanura ko yagambaniwe n'abakomeye kubera ko yabangamiraga inyungu zabo, n'ubu aracyafunzwe. Minisiteri y'Ubutabera ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yafunguye dosiye igamije kumenya irengero ry'amafaranga menshi cyane y'indishyi Uganda ahaye iki gihugu ikomoka ku byaha ingabo zayo zakoreye muri Kisangani mu myaka irenga 20 ishize. Iyi ndishyi yoherejwe mu kigega cyateganyijwe gufasha abagizweho ingaruka n'ibyaha by'ingabo za Uganda muri Kisangani kizwi nka Frivao. Abayobozi bacu kandi nabo mu zindi nzego zigifite mu nshingano bajyanywe mu rukiko. Mu rubanza rwa dosiye ya Frivao rwabereye mu rukiko rw'ubujurire kuri wa 19 Gicurasi 2026 hagaragajwe imbogamizi zabaye mu gutumiza Costa Mutamba, aho umusirikare watumwe kumuha inyandiko imuhamagaza yihanangirijwe bikomeye. Nk'uko urukiko rwabimenyeshejwe, Costa Mutamba abwiye umusirikare ko yarwanyije umuyobozi w'ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo Corneille Nangaa, Joseph Kabila wayoboye iki gihugu n'abandi, ariko ko byarangiye ariwe ufunzwe. Inyandiko yakozwe ku magambo ya Costa Mutamba igira iti: Colonel utangiye kunkurikirana ndetse no kubwihorero, ati narwanyije Corneille Nangaa, ndwanya Joseph Kabila, nabaye ministre muri iki gihugu, nzi amabanga menshi. Ese wibagiwe ibyo twavuganye? Ntuzagaruke hano. Uyu mufungwa yakomeje kandi abwira uyu musirikare ati mube ubwa nyuma unzaniye inyandiko, ubutaha nuyigarura nzakora akantu. Bamaze kandi kunkatira ati gihano bareke bakore icyo bashaka, sinzigerane nza mu rukiko. Nyuma yo kwihanangiriza urukiko, Costa Mutamba yarwoherereje icyemezo cyo kwa muganga cyashyizweho imikono 2 tariki ya 15 Gicurasi 2023 kigaragaza ko afite uburwayi burimo stroke nk'impamvu yo kutitaba kwe. Ubushinjacyaha kandi bwamaganye icyemezo cyo kwa muganga ya Costa Mutamba busobanura ko n'umwana ukiri ku ntebe y'ishuri azi neza ko icyemerwa n'urukiko kiba kiriho imikono y'abaganga 3 aho kuba 2 nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Mbere gato ko tujya rero kuri inkuru ivuga kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, reka mbabwire ko mu gihugu cya Kenya, polisi ya Kenya yatangaje ko yataye muri yombi abantu 118 bakoze ibyaha birimo ubujura bitwikiriye imyigaragambyo yatangiye tariki ya 18 Gicurasi 2026 yagamije kandi kwamagana izamuka rikabije ry'ibiciro ry'ibikomoka kuri peteroli. Imyigaragambyo yatangiye mu gitondo ituje, ariko byagezaho abiganjemo urubyiruko bahangana n'abapolisi bari bagiye kuyikumira, bangiza ibikorwa remezo, basahura amaduka n'abanabuza kandi ibinyabiziga kunyura mu mihanda. Yatije umurindi indi yatangijwe n'abatwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu modoka zizwi nka matatu, batangaje ko bahagaritse akazi bamenyesha leta ko bazagasubukura mu gihe leta ya Kenya izaba kandi yagabanyije ibiciro bya lisansi na mazutu. Abigaragambya bavuzweho kumara amasaha menshi cyane bafashe bugwate centre ya Kitengela kuva mu gitondo cyo kwa 18 Gicurasi, batemerera abatwara ibinyabiziga kunyura mu muhanda wabo, barasenya ndetse baranasahura nta kibakoma nkokora. Umuyobozi wa polisi mu karere ka Kajiado Alex Shikondi yatangaje ko hari imodoka zitagira ibirango zavanaga amabandi yitwikiriye imyigaragambyo mu bice bitandukanye zirayajyana muri Kitengela kugira ngo rero bahakorere ibyaha. Shikondi yagize ati tuzareba muri CCTV kamera zashyizwe ku nyubako ziri hafi kugira ngo tumenye izo modoka abari bazirimo n'icyo bari bagamije, kandi abazamenyekana bazahanwa n'amategeko.
Hari amakuru avuga ko mu ijoro ryo ku itariki ya 17 Gicurasi imodoka enye z'amatatu zifite imyanya 14 yo kwicaraho zagaragaye muri Kitengela zipakurura abantu ahantu hijimye bigakekwa ko bari mu bakoze ubugizi bwa nabi. Polisi ya Kenya yatangaje ko mu bantu 118 batawe muri yombi bakekwa ibikorwa bitemewe byakorewe mu myigaragambyo harimo 74 bafatiwe mu majyaruguru ya Kajiado n'abandi 44 bafatiwe muri Kitengela, bakaba kandi bazagezwa mu rukiko kugira ngo baburanishwe ku byaha birimo bujura. Shikondi yasobanuye ko mu gitondo cyo kuri wa 19 Gicurasi umutekano wari wamaze kandi kugaruka muri Kitengela, abashoferi bongera kandi gukora kuko hoherejwe abashinzwe umutekano benshi, ariko ko abakozi ba leta bo babaye baretse kujya mu kazi. Reka mbabwire ko ibitero bishya kuri Iran byasubitswe habura isaha imwe ngo bitangire. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko Amerika yagombaga kurasa kuri Iran, ariko igitero cyasubitswe habura isaha imwe ngo atange itegeko ry'uko igitero kigabwa. Yabibwiye abanyamakuru muri White House cya Maison Blanche ku itariki ya 19 Gicurasi 2026 ati haburaga isaha imwe ngo mfate icyemezo cyo gutera uyu munsi. Bwana Trump yavuze ko abari mu biganiro ku ruhande rwa Iran bashaka ko hasinywa amasezerano, ariko mu gihe nta cyagerwaho n'ubundi Amerika yarasa kuri Iran. Ati ndavuga mu minsi 2 cyangwa se 3, haba kuwa gatanu, ati kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru, hashobora kuba ikintu cyangwa se mu ntangiriro z'icyumweru gitaha mu gihe gito gishoboka, ati kuko ntitwabemerera ko bagira intwaro nshya za nuclear. Umuyobozi wa komisiyo ishinzwe umutekano mu nteko ishinga amategeko ya Iran yitwa Ebrahim Azizi yavuze ko guhagarika icyo gitero ari uko Trump yaramaze kubona ko bahura n'ingaruka zirimo n'ibitero bikaze. Umushinga w'amasezerano Iran iheruka kandi gutegura warimo ko intambara zose impande zombi zihanganyemo zigomba kandi kurangira, harimo iyo muri Liban, kuvana ingabo za Amerika hafi ya Iran no gusana ibyangijwe n'ibitero by'ingabo za Amerika zifatanyije n'izi ngabo z'igihugu cya Iran. Akaba rero ari byinshi bikomeza kugenda bivugwa, gusa reka dukomereze kuri uyu umugore yitwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza nk'uko nabivuze, umunyapolitike utavuga mu rutetsi rw'igihugu cy'u Rwanda. Inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Nyakadomo.com ari ku itariki 24 ukwezi kwa gatatu 2026, ati urukiko rw'ikirenga rwashimangiye ingingo y'Ijana itegeko rigenga imiburanishize y'imanza nshinjabyaha itanyuranyije n'ibitekerezo na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga, rutegeka ko ikirego cyatanzwe na Ingabire Victoire Umuhoza nta shingiro gifite. Ibi rero bishingiye ku rubanza Ingabire Victoire Umuhoza wiyita umunyapolitike yarezemo, agaragaza ko iyo ngingo inyuranyije n'itegeko nshinga kandi ariyo yatumye afungwa, agasaba ko yakurwaho. Icyemezo cy'urukiko cyasomwe ku munsi wo ku itariki 27 Werurwe 2026 muri rubanza, kandi hasuzumwa ibibazo bitatu by'ingenzi mu gusesengura neza niba koko iyo ngingo inyuranyije na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga. Iyo ngingo y'Ijana y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha niyo yashingiweho n'urukiko rukuru ruhamagaza Ingabire Victoire ndetse bimuviramo gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ingingo y'Ijana igaragaza ko iyo urukiko kandi rusanze hari impamvu zatuma hakekwa abandi bantu kuba barabaye abafatanyacyaha cyangwa se ari ibyitso by'ukurikiranwaho icyaha, rubahamagaza kugira ngo bagire ibisobanuro batanga muri urwo rubanza. Ikomeza yerekana ko iyo urukiko rumaze kandi kubaza abahamagawe mu rubanza rugasanga nta bimenyetso bituma kandi bakekwaho icyaha, rufata icyemezo cyo gukomeza iburanisha batongeye kandi guhamagarwa. Iyo rusanze ibisobanuro batanze bidahagije kandi urukiko rugasanga hari ibimenyetso bibashinja icyaha, rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza buhereye ku byagaragajwe mu iburanisha. Ingabire Victoire Umuhoza yasobanuye ko kuba urukiko kandi ruhamagaza umuntu nk'icyitso cyangwa se umufatanyacyaha byerekana ko wa muntu ataba agifatwa nk'umwere. Urukiko rwagaragaje ko ubushinjacyaha aribwo bugomba kandi gutanga ibimenyetso ntashidikanywaho, kandi iyo bitabonetse bigirira inyungu uregwa. Rwerekanye ko umucamanza, abagenzacyaha n'abashinjacyaha nabo bakwiye kugira imyitwarire ituma uregwa afatwa nk'umwere mu gihe kandi atarahamwa n'icyaha. Ingabire Victoire Umuhoza yavugaga ko iyo ngingo y'Ijana inyuranye n'ibiteganywa n'ingingo ya 29 y'itegeko nshinga. Urukiko ruhamagaza mu iburanisha umuntu waketsweho kuba icyitso cyangwa se umufatanyabikorwa. Urukiko rw'ikirenga rugaragaza ko uhamagazwa ari umuntu ufite aho ahuriye n'urubanza, rusanga ntaho bibangamiye ihame ryo gufatwa nk'umwere kubera ko kumuhamagaza bitamugira umunyacyaha. Kuba rutegeka ubushinjacyaha kandi gukora iperereza bishimangira neza ko rya hame ryo gufatwa nk'umwere riba ryubahirijwe. Ikindi kandi rwagaragaje nuko kuba urukiko rwategeka ubushinjacyaha kugarura uwo muntu ngo aburanishwe bitavuze ko ubushinjacyaha kandi buzazana ibimenyetso bimushinja gusa, kuko bufite inshingano yo gushaka n'ibimenyetso bishinjura.
rusanga ahubwo byubahirije ihame ryo gufatwa nk'umwere kuko biha uburenganzira bwo kwisobanura ukekwaho akaba kandi yaba umwere bikagaragarira mu rubanza byavuzwemo. Urukiko rusanga iyo ngingo itanyuranyije n'ingingo 29 gika cya mbere agace k'itegeko nshinga. Ikibazo cya kabiri kijyanye no gusuzuma niba iyo ngingo idatuma habaho ko urukiko kandi rwivanga mu nshingano z'ubushinjacyaha. Urukiko rugaragaza ko nubwo inzego z'ubutegetsi zitandukanye hari aho zishobora kandi kunganirana, kuzuzanya ndetse no kugenzurana, ihame rishingiye ku miterere n'imikorere y'inshingano zazo hatabayeho kandi kwivanga mu mikorere y'urundi rwego ariko zigahurira ku nshingano zo kurengera uburenganzira bw'umuturage. Urukiko rusanga ubucamanza bwuzuzanya n'ubundi butegetsi mu kubungabunga uburenganzira n'ituze ry'abaturage. Kuba ubucamanza bwategeka ubushinjacyaha biri kandi mu nshingano zabwo bwo kugenzura uburenganzira, umudendezo n'ituze. Kuba urukiko rwasanga hari icyaha kidakurikiranwe ntikitabweho byaba atari ugutanga ubutabera buboneye mu gihe ubushinjacyaha butujuje inshingano zabwo uko bikwiye. Urukiko rw'ikirenga rwibukije ko gutegeka ubushinjacyaha kandi bigamije gusaba gukora inshingano zabwo, ntirukora iperereza kandi ntirutegeka uko ubushinjacyaha burikora, bityo iyo ngingo ikaba kandi itanyuranyije n'itegeko nshinga. Ku bijyanye no kumenya niba ububasha bw'urukiko bubangamiye ubw'ubushinjacyaha bwo gukurikirana cyangwa se kudakurikirana umuntu, urukiko rwerekanye ko kuba rero urukiko rwategeka ubushinjacyaha gukora iperereza ndetse no kuzana mu rubanza ukekwaho icyaha bitaba ari ukwivanga mu mikorere y'ubushinjacyaha. Ntabwo rubuza ubwigenge kuko rudateganya kandi uko umushinjacyaha azakoramo iperereza. Rusanga kuba rero ibisobanuro byatanzwe n'uhamagajwe bigaragaza ko ashobora kuba yaragize uruhare mu gukora icyaha rutegeka ko hakorwaho iperereza buburanishwe, rushimangira ko ukwivanga kwaba mu gihe urukiko ari rwo rwikoreye iperereza. Rwasobanuye ko ntaho bibangamiye ihame ry'uko ubushinjacyaha aribwo busuzuma niba ukekwa akurikiranwa cyangwa se adakurikiranwaho icyaha kuko biri mu bubasha bw'urukiko bwo kugenzura ko ibyo uwo muntu avugwaho bitazagira ingaruka ku rubanza. Urukiko rw'ikirenga rero rusanga ingingo 106 yarigiwe itanyuranyije n'ingingo 43 n'144. Rwemeje ko nta shingiro ikirego cyatanzwe na Ingabire Victoire gifite, rwemeje ko iyo ngingo kandi itanyuranyije n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Reka rero tuve kuri iyi nkuru dukomeze mbabwira ko mu yandi makuru wakomeje kugenda avuga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 20 ukwezi kwa gatanu 2026, nuko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ibiganiro n'umuyobozi w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire yitwa Rafael Mariano Grossi, baganira ku guteza imbere ubufatanye mu ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire mu bikorwa bigamije amahoro n'iterambere rirambye. Ibiganiro byahuje abayobozi bombi nyuma y'inama nyafurika yiga ku iterambere n'iry'ikoreshwa ry'ingufu za nuclear izwi nka NEISA, Nuclear Energy Innovation Summit for Africa, yabaye kwa 19 kugeza kwa 21 Gicurasi 2026. Mbere y'ibiganiro Perezida Paul Kagame yashyikirijwe raporo yakozwe n'inama ikubiyemo ibyavuye mu isesengura ry'icyiciro cya mbere kandi kubijyanye n'ibisabwa kugira ngo mu Rwanda hashyirwe ibikorwa remezo bibyaza umusaruro ingufu za nucleaire. Mbere yo gushyikiriza iyi raporo Perezida Kagame, umuyobozi w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire Rafael Mariano Grossi yagize ati: hashize igihe dukora n'impuguke zo mu Rwanda ku isesengura twakoze ku gihugu turi buze kubushyikiriza uyu munsi. U Rwanda rushaka kandi kuzubaka uruganda rw'ingufu za nucleaire rwifashisha small modular reactors wagereranya n'uruganda rutanga ingufu za nucleaire rwubakiwe ahantu mu zindi nganda, hanyuma rugaterurwa rugashyirwa aho rugomba kandi gukorera. Small modular reactors cyangwa se modular imwe iba ireshya na metero imwe na santimetero 80. U Rwanda rurashaka kandi kugira uruganda rufite enye, buri imwe ishobora kandi gutanga megawati 200 zose hamwe zigatanga megawati 600. Bitezwe ko imirimo kandi yo kubaka izatangira mu ntangiriro za 2028 ikamara imyaka igera kuri 2. Reka duce mu karere ka Bugesera, makuru aturukayo atari meza cyane. Ni inkuru ivuga yuko abantu bagera kuri 3 bataye muri yombi bakekwaho gukubita umuturage agapfa. N'abaturage 3 bo mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama bata muri yombi n'inzego z'umutekano mu gukubita umugabo w'imyaka 40 bakeka ko ari umujura bikamuviramo urupfu. Biriro byamenyekanye mu ijoro rya tariki ya 18 Gicurasi 2026 aho byabereye mu mudugudu wa Karugenge mu kagari ka Kanzenze mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba CSP Twizeyimana Hamduni yabwiye itangazamakuru ko abaturage bataye muri yombi
nyuma yo gukekwaho ko inkoni bakubise umugabo bitaga umujura arizo zamwishe. CSP Twizeyimana Hamadou yagize ati tariki ya 18 Gicurasi mu kwa gatandatu ahagana saa 12 z'umugoroba hari abantu bateze umugabo afite ibiti by'imishoro kubera ko bakekaga ko ari umujura, baramukubita ati babonye asa nk'urembye bamujyana iwe bamujugunya ku irembo. Byageze saa 4 z'ijoro umuryango we uhamagara polisi byabimenyesha ko yitabye Imana. Dukurikiye amakuru dusanga bamukubise bose ati twabafashe tubashyikiriza RIB, ubu bari gukorwaho iperereza. Twizeyimana Hamadou akaba yakomeje avuga ko bibabaje kuba muri iki gihe rero hari abantu kandi bagitekereza kwihanira, yibutsa buri wese ko nta muntu wemerewe kandi kwihanira, ko ari inzego zibishinzwe kandi ziri hafi ya buri muturage. Ati abantu bakwiriye kwirinda ibikorwa by'urugomo bivamo impfu. Ati niba hari umuntu ukekaho ubujura cyangwa se ibindi byaha, abantu nibirinde kwihutira gukubita, ahubwo bamushyikiriza inzego z'umutekano akurikiranwa mu mategeko. Iyo umukubise bishobora kandi kumuviramo urupfu nawe ugafungwa. Ati polisi n'izindi nzego rero barahari ngo babafashe. Kuri ubu aba baturage kandi batatu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata mu gihe iperereza rikomeje ngo baryozwe iki cyaha bakoze. Umugabo ukekwa ko yishwe n'inkoni yari asanzwe afite umugore n'abana muri kariya karere ka Bugesera nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mu makuru yandi reka mbabwire ko abanyapolitiki b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bakoranye n'Ubwongereza ku mushinga wo kwikura muri uwo muryango Brexit, batangaje ko icyo gihugu gishatse gusubiramo nta kintu na kimwe cyakoroherezwa mu kwinjira kandi n'umwihariko cyahabwaga mbere utakongera kubaho. The Guardian yatangaje ko inzobere zitandukanye zakoze ku biganiro n'Ubwongereza ubwo bwari mu nzira yo kwikura mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi zagaragaje ko icyo gihugu gisabye gusubiramo byakorwa nk'uko ku bindi bishya bigenda. Mu gihe kandi bwaba bumaze kandi kwemererwa gusubira mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, bwakurikiza amategeko asanzwe agenga ibihugu binyamuryango byose bitandukanye n'uko mbere Ubwongereza bwahabwaga umwihariko. George Carrez wahoze ari umujyanama mu itsinda ry'umuryango umwe w'Uburayi ryari ryarashinzwe gutegura Brexit, yavuze ko hari ubushake bwo gukorana n'Ubwongereza butari muri uwo muryango, ariko ko bawusubiyemo bakongera kandi gufatwa nk'uko byahoze bitashoboka. Ati hari inyungu za politiki zituma European Union ati n'Ubwongereza kandi bikorana, ariko sintekereza ko bishoboka ko haba ubushake bwo kongera kandi gukorana n'Ubwongereza by'igihe kirekire buhabwa umwihariko ikiguzi cyo kugaruka muri EU gukurikiza amategeko agenga abandi banyamuryango. Mu gihe cy'imyaka 47 Ubwongereza bwamaze muri European Union, bwari bwarahawe umwihariko wo kudakoresha ifaranga ry'umuryango rya euro umuryango uhuriyeho, ahubwo bugumana amapawundi yabwo ndetse no kudashyirwa mu cyiswe Schengen kigena ko ibihugu byose biri muri European Union byemererwa kandi kugenderana nta mupaka. Ikindi Ubwongereza bwari bufite kandi nk'umwihariko muri European Union ni ukugabanyirizwa amafaranga bwatangaga ku ngengo y'imari y'uwo muryango. Sandro Gozi uri mu bagize inteko ishinga amategeko ya European Union we yagize ati birasobanutse neza Ubwongereza bwasaba ati bwasaga n'ubwidogeye umwambaro ubukwiriye ariko ibyo byararangiye. Ubwongereza nta mwihariko bwabona, bwafatwa nk'abandi banyamuryango bose, ubona inyungu nyinshi cyane zo gukorera hamwe iyo wemera guhara ubumwe mu bubasha wari ufite. Abo banyapolitiki bavuga ko European Union ishobora kandi kwakira icyifuzo cy'Ubwongereza cyo gusubiramo, ariko bigasaba ko haba hari umwihariko ubwumvikane buhamye imbere mu gihugu ko gishaka gusubira muri uwo muryango. Byashimangira ko Ubwongereza kandi bwahinduye ibitekerezo. Inzobere zivuga ko nubwo Ubwongereza kandi butasaba gusubira muri European Union vuba, buzahora bukorana n'umuryango mu bijyanye n'ubucuruzi, umutekano n'ibindi, ariko bitangana n'umunyamuryango. Ibi bibaye mu gihe kandi Ubwongereza bukomeje kwibazwaho ku rwego mpuzamahanga kuko kuva muri 2016 ubwo bwikuraga muri European Union bwakomeje kandi kugorwa n'uburyo bw'imiyoborere, nk'uko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer ari ku gitutu gikomeye cyane asabwa kwegura nyuma y'imyaka itageze kuri 2 abuyobora. Ni nyuma y'uko mu myaka 8 yakurikiye Brexit abandi bayobozi kandi barimo Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak nabo batangiye kandi batamara kabiri kuri uwo mwanya. Byiyongeraho nuko bamwe mu banyapolitiki n'abaturage bakomeje kandi kugaragaza ko Ubwongereza bagomba gusubira muri European Union ngo kuko kuyivamo ari ikosa rikomeye bwakoze. Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango wo mu Bwongereza witwa Best for Britain
bwashyizwe ahagaragara muri Mata 2026 bugaragaza ko 53% byabajijwe bashyigikiye gusubira muri European Union, mu gihe 33% kandi batabishyigikiye. Bashyigikiye gusubira muri European Union ku Bwongereza kandi barimo n'abo mu ishyaka ry'abakozi riri ku butegetsi, kuko 80% by'abajijwe bagashyigikira gusubira muri European Union ari abo muri ishyaka, ndetse no mu yandi abiri ariryo Liberal Democrat ndetse na Green Party. Nk'uko amakuru akomeza kwishimangira, reka mbashimire cyane, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, turaza gusubira mu yandi makuru.